120 bitlik kitapta 450 bin iseklep çıkardı. Hem yer şunlarısın, vardım başka neşriyatta, hem o kitabını bana 150 bin de çıkarıp verdiler. Bit matur, bit sıfatlı edip. Ni için bizim Tatarstan kitap neşriyatında mınday zor beyeler. Nige ol beyesin düşürmeyi, beyesin düşürmeyi, tuttandırığız benim sorumluluğum nedir? Tatarstan neşriyatını tekşirmeydi. Bizden Yazıcılar Soyuzu Tatarstan kitap neşriyatında. Şimdi benim sıram şunun için. Ni için o beyesin düşürmeyi birinciden, ikinciden eğer o beyesin düşürmeyi iken, nişte bizim Yazıcılar Soyuzu şimdi milyonlarını, şimdi kıymet neşriyatına iltip bire, nige o işsizrak neşriyat soyulamay. Ne imkanını sıram konkret Rahmet. Ayda eksplaşlı. Sıralarını verir bize. Buna prezident önünde oturan. Prezident cevap verir tarafından. Prezident cevap verir. Şimdi bunda bir komisya prezidenti başına. Sıralarınız konkret olsun her cevapta. Pardon. Birer gün sırav. Конкретно. Быйыл Шушы сұрауды давам етер. Тәрізінде ханым президенті Татарстан кітап нәшриятында қимет. Әмма ол оңланған қимет. Мен аны тәнқидлемеймін. Біз Чувашстанда шығарабыз китаплардың үшсіз болғаны үшін, менің достарым да шунда шығара. Біздің рейс шығарған китаплар Чувашстанда шығуларына қарамастан, Татарстан кітап нәшриятларында уздырып кетіп, миллион достар білен белгіленген. Bu indi beni mine ғажапlandырды. Yaxşı anlaşıldı. Anwar, быйыл bir gene sırav konkretmi? қысқа ғана сұрау. Быйыл репрессияленген Ағир Сүйген Батыршынның 120 жылдығы. Шул уңайдан біздің Ютазы орта мектебінде республика көлем фәнлік конференция болашақ. Міне аны ұйыштыру үшін шулай біздің Yazıcılar Союзынан Кузмедабыса берілерді. Бұл бір сұрау. Екінші, Сүйген Батыршынның шулай жиынтығын шығарырға Bir керек. gene sırav dedik. Ayda, şu Жиынтығын шығарырға керек. Анда да yerде болыр ма? yaxşı rahmet. Bir neçe ayıptaşlarına konkret sıravda takdim. Tiz. Ол томларны чыгаруны нинди юшма халите икән. Чөнки Миргазиян Юнус белән ихтирам итсәм дә Альберт Хасанов дигән язучы иптәшнең әйберләрен тигез куеп чыгару минемчә китап ул томлык чыгаргач ул язылган китап өчен түгел, ул бирергә тиеш андый акча за созданные произведения, ягъни әсәрләр өчен. Мен мәсәлән Альберт Хасановның китапларын беләм, ләкин аның әсәрләрен күргәнем юк. Bunu indi правление отырышында комитеттерге тиешләре, кемнекен кертергә, кемнекен кертмәскә һәм лицензия, внешний лицензия булырга тиеш һәм внутренний. Шуннан соң ана кабул итәргә чыгарырга мөмкин. Уның законы бар бит. Buldu. Vakit. Tüyü var mı? Konkret mi? Birinci soru. 3 yıl önce Tatnefit'ten kirgen 500 bin so'm akça Edebiyat Müziği'nin tüzülüge deyip verilgen akça koyda. Önceden 500 bin kirmedi, 250 bin kirdi. Hem bu akça bu hakikaten bütün alınan kompüter aldık, zor ekran aldık, resimler işlettik, kartırımlar işlettik. Varsa da İSET'te dokümanları var. Baralar alınganlığı başka eğitimleri alganlar alısın mı? 500 bin tübü siz ettirince. Kimir eğitimler lazım mı? Men özü buylap tağıp çıkarmayayım, men idare ağzası, men председатель idarede ilan etken summunu aytam. Men oylap tağıp çıkarmayayım. Biz müracaat ettik 500 bin so'm so'rab, lekin 250 bin so'mga oldi. Sen idarede ilan ettik 500 bin kir dedik. Men oylap tağıpmayayım. Yok kergen dokumentların çekimine. İkinci Onda bana ruhiyattan var. İkinci soru. Kimlerin kitabını çıkararlar, qaysı neşriyatda çıkararlar. İdarede hal edilmedi, idarede tekshirilmedi. Hem ona hatta kolxozda da kolxoz prezidenti akşam tuzdurgan vaqtda, akşam bilgen vaqtda reviziya komissiya prezidentinin getirib o'tirta обязательно. Nishlab ana Rafiz Qurbonov ham itarga tegish. Buldu anlaşıldı. Zinnur Husniyarning kitabini urushaga tarjima itargami yoki idora hal itarga tegish bani. Yoki Zinnur Albert Hasanov kitabim bor. Boshqa kishining kitabim bor. Ni uchun
idare silenleri idarede rastlagandan sonra da halitilmi bu akşamda bulu. Ne için ana reis bir yalnızı Siz dürüst edersiniz, şuna bulur kardeş. Bu kitapların çıkarılışın prezidente mahsus bu altırların isimleri bu sendigal matbuğa müracaat ettirmiş. Şuna göre bunda idarede rasat durum gerektiği tapmalıydı. Endi prensip boyunca siz bu yazışlarını rastladınız. Burada söz var, şunun turunda olmuş. Yok. Siz üçüncü tasarısınız. Çünkü bizden 200'den artık kişi var. Hemesi şer taptırmazsa biz 2 kişi oturgatmışlarız. Bir cevap verelim. Biraz Yunus. Cemile oturalım. Bu bizim siyasi taptırımız. Bir cevap verelim mi? 60 milyon niçin bir kişi tarafından razbazarlık edilgen? Suçunun turunda bana. Ama Dokumentler var, dokumentler yazılgan. Lakin sizin turunda değil. Lakin, почему единолично? Нәжибә, сен тыңдай мısın? Bir генә сорау. Şunu soruğa sığdırıp edeceğim. Мен anlaşılmada увеличение стоимости материальных запасов деген әйбер. Нәрсе произведено. Екіншіден, приобретение услуг, аларға расшифровка yok. Шундан соң расшифровка yok. Роберт Ахметжановтың юбилей турындағы оқшаға. Шундан соң айырмасы yok, Зердасан Юнусовқа бөлінген оқшаға расшифровка yok. Шундан соң yok. Yazışlarga yazdırılgan gazete jurnallarının квитанциялары һәм култамгалары yok. Шундан соң килеп отчет изложен, үзегез күрсәткән отчет изложен нечетко һәм менә монда зур гына сумма ayırması yok акчаларның ayırması. Шундан соң ayırması yok. Тагын 17 так, по отчету бухгалтерия Союзда так, 18 мең, кайда 18 мең, кайда 17 мең, шундан соң килеп тагын кабер ташларына куелган ташларның стоимости намного выше, чем рыночные, ни өчен алай эшләнгән, аның ул куелган, шундан соң расходы документларын квитанциялары юк, һәм килеп мен шундай фикерне әйтәм. Бөтенесен карап чыкканнан соң, бу бердән-бер кимчилек түгел, язучыларга түләнеп акча кайтарылмаган акча, кимчилектер күп. Мен бик гомер буенча бухгалтер булып, баш бухгалтер булып эшләгән кешеләргә киеп барадым. Ул карап чыкты да бик сәерди. Дебет кредит туры килмәй икән, сонда туры килмәй икән. Ревизия отчеты, сез бик каты эшләгәнсез, сүздә юк, күрсәткәнсез биредә. Ул бер ничектә арасына алмай, һәм шушы нигездә башка оешмаларда булса, АБХ органнарының тиешле оешмаларга мөрәҗәгать итеп, судка мәсьәлән тапшыру турында сүз барырга тиеш. Sorular verildi, cevaplar verildi mi? Verilmese konkret cevap veririz. Ben aytırgınımken bu atşetini siz koyan oldunuz.